Nang Jan Kalenti jong Julian Alvarez panjuk soi ke kontrak pada klub Barcelona. Kublai pi kipologi parajur baru kibaju sundan albus ngap ya kibaju ha kena ke channel. Kat kum ki kebor kibadang mi sien mentah laong bau direktor jong ke Barcelona Sporting ketau Diko lalej Syam Madrid. Kaban deiru ke jing persyang kaba katu katwaitam ban persyang pan yoso yone orang lekai jongkari Argentina kata yau Julian Alvarez. Ha kabagi kot kubor kila ongru baka meeting ha pedeng jong ui agent jong Alvarez bat kumjuru bat Diko ubadai Sporting Director juga klub Barcelona. Kan salongsen ha kini kenta kibandangwan. Ha kabagi kot kubor kila kamru baka ne kadai kecing persyang kaba kadu waitam jong ka klub Barcelona ban persyang pan yoso yone orang lekai jong kari Argentina upaya lekai ha ka klub Atletico Madrid kabadai kecing persyang kaba etam ban yothit yone orang lekai jong kari Argentina upaya lekai mentah ha ka klub Atletico Madrid lah to kene kecing persyang jong ka klub Barcelona kan urlong sisya nem ha kabatang ha kini kenta kibandangwan ngin satip lah to pau Julian Alvarez unlaan empan penyeso sya ka klub Barcelona ha kabakat kumi kubor kibala mi ha kini kitayu kibnai kibala dep laong ba kat kum na kejing keren jong Julian Alvarez ulapen pau ba om don dakawi pat ka klub kabau la angnut ban yo elekai laik na ka klub Barcelona kada ja baon mino sisya na ka klub Atletico Madrid. Kumta kane kadai final decision kadai ke jingi kendu ke bakadu hapdeng jong agent jong Julian Alvarez haringkat Sporting Director jong ka klub Barcelona. Pan jakren halor pan soye kontrak jong Julian Alvarez. Ti kumta tongen sepe jak risol ke bandang mi hangne lah to Julian Alvarez unyo syan em ban yo elekaino haka klub Barcelona hakane ayom ke banwan kuplay sibun.